Bol. Tez. Ылдам. Звонок болғандан кейін кіріп, өз орынларға отырушыңар керек тайлар кетейді. Қашанға сенің мен кіргеннен жабалақтан наркоман кіресіңер. Тартып деген бұл болмады да таптақ. Әлі бар кіші болып қалды. Жаңы студент кезінде бағы, жаңы бірінші курста. Тіміне момының кеп өтесің қара. Әрағы, еме барға, маузелейділерінде қатырып қалған кіші тағалы ошол өлген ленді. Егерде нипада ошол... Siz iki jol egzamin koyboy qoğondan keyin de uşuntip ketdi. Birinchi kursda ayamay kudrayamay bolçu melki. Sen derecelige gir. Maymıldın balasında ya, kep ötesin. Sen de kalaşıppaysın. Narkıda kara dardayım. Sen ayt ota böyle seni. Amin bulaken deptirim. Жаңы келген дейді, ине жеген дейді, мені бір, дардай бір, мені мешпедір шығып кетті. Көп жейсің ғой, өрдемелі? Жоқ, тамақ тіл ішпейді. Болды, сөз бітті. Емесе лекцияны баштаймыз. Бүгінгі өтілі тұрған лекция этика деп аталады. Біз этика деп не айтамыз? Этика деп адам баласы қоғамда, тұрмышта өзін өте маданиятту алып жүрсе, біз бұны этика дейміз. Ал еме? Etичный адам деп. Ошол адам сүйлөп жатканда ар бир сөзүн өз ордуна коюп, түшүндүрүү жактан сылык сыпа болсо, биз муну этичный адам дейбиз. Түшүнүктүбү? Я, түшүнүктүбү? Кандай этичный дедиңиз? Этичный адам дейбиз. Мисалы, мына бобуреки 5 өйбүз. Остановкада турабыз, автобус күтүп турабыз да. Ошентип турсагына бир вакытта алдыбызда бир кыз турат. Катна кайбылган бир кыз турат. Ага барып эле тийише карабыз. Тийишпейсиң, коя тура. Очурут менен тийишебиз. Ошол кыздын белинен ылдыйраак жагында жип жармашып калган. Жок. Алты жагында эмес, арт жагына жармашып калган. Ошону этика боюнча кандайча түшүндүрсөк болот, ошол кызгачы, ошол жибин алып таштай тургандай болчу. Кыздын көңүлүнө кетпей тургандай мындай этика боюнча мындай бир кандай жымсалдап түшүндүрүү керек да. Ким айтат? Кызга түшүндүрүш керек. Ооба. Ким айтат? Мен айтайынбы? Айтат. Карындаш, сиздин задницаңызга... Кыргызча неме? Болду. Кыйраткан. Sen de bilesin ошону. Ya uyat emesmi? Ошондой сөзүң менен кызды оңтой салып калтырасың да сен. Я. Билем сен ошентип тийишесиң адамдарды. Агай, бу деген биринчи курста эле крышасы кетип калган. Ошондой кеп өтесиңер. Чыккан вакыттай болуп. Ага, мен айтайын. Эсене. Ал мындай культураны айтыш үчүн мындай айтыш керек. Чоңу сиздин куймулчаңызга токтот. Кудай урган, сен жымсалдап айтканың ошол. Я, жарабайт. Нормально эле. Sen ayt. Ага, мен айтайынбы? Аны менче мынтип айтыш керек. Чоңу, сиздин тизеңиз менен белиңиздин ортосундагы территорияга. Каап алган территориясын кара болуп кетти. Жарабайт, тур бияка. Сага ал жеринде карта дейсиңби? Бул өзүнүн территориясын айтып атат. Мындай түшүндүрүш керек. Билбедиңерби? Чоң кыз. Geçiririz. Sizin dalınızda cip jarmaşıp turат. Biz. O dalınızda deyiz. Ay siz bunu айтпадыңыз mı? Çok. Biz dalınızda devam etişimiz gerek de. Anan kız karayıp dalısınca. Mintip karasa cip yok. Ara kayda siz de karayın. Siz de suda gözünüz benim cip durgan yerde karaysınız. Ara kız özü de karayıp, mintip karap, mintip sekin alıp çıtaydı. Sizge rahmat aydı. Gördün mü? Bir sıra, Жылдаш profesör. Sizdin galıştığınızın zamogu çeşilip kettir. Rahmat. Boldu, tamaşa, boldu. Boldu. Mende de bir sıra var ile. Ne sıra? Da bir sıra var ile de. Agay, egerde de mas bolup жаткан kişini...
Biz kajere geldik gerek. Zamochkaga. Nirsan da ya. Magazinge desem, magazinge desem. Var sen kıyım olup kedet bana. Ap. Boldu sen kupşundu vay kıyım demey. Ne kıyınsın mı sen? Ya. Sen menen jigit köp tamaşalaşmadın, unuttun mu? Yakında egzamen ekeni bilesin mi? Bilesin mi? Bilsen egzamen degenini ayt. Ayt. Emi ağa egzamin degen eki akıldı adamdın bir-biri menen bolgon mayegin aytabız. Iki akıllı adamdın mı? Oldu. Oşal iki akıllı adamdın biri akmak bolup kalsaç. Anda student egzamin alır. Şu bir şey be. Bunu tıkanın kara ya. Dur bir dakika. Sen şunçalıklı kıyınsın mı? Yok kıyın sesezin özün şunçalık. Bilim düzsün mü? Ya. Kıyınsın mı? Kıyın biraz ben de sıra var öyle de. Yok uyat da şunu. Sen niye etika degeni bilesin mi sen özün? Etika, armetka, denetka, matematika bütünü bile. Orus değil. Aga ben de sıra var. Ben de sıra var öyle de. Canavar aytayın desem ayttırmaya koydum. Egerde mas kişi jatsa, oşonu үйüne alıp barıp jetkirip koysa, oşonu emne dep aytat? Mas kişi kандай kayrılат bizge? Kimge? Mas kişi jetkirip koysun. Jetkirip Ana oşo mas kişi... Bizge emne olsa gerek misal etika boyunca. Etika boyunca. Tüzük sıra olup atat. Uyga gelgenden keyin jetkirip koygan. Nanos, çay içkile rahmat dep atış gerek. Ana sizdi bayanda jetkirip barsak, jogalı kala men sizlerdi az egzamine bargardı kulatam dedinger go. Hadi! Yoldaş profesör. Geçirip ayasayım. Zvolak olup kattır, zvolak. Siz hatabısınız, erkeleyiz. Şunçalık erkeleyiz bu. Erkele vançamca söz aytmaz. Şunu koyasayım. Mendelesiyle erkele tepka, nesna. Çay paylaşmasak taksir olur. Çay, emsilerle çaylaşmanda kadar olur. 15 mi? 15 mi? Hazır bak. Hazır hemen. Men oylamışım Kırgızstan jigitleri çaktan beri yetişti oluşkanda var denkçe. Hem şu silen stüdent başlar menen çayga çakırıp atlar men artık yok deşim mümkün dur ama. Barayla. Çay payga, çay payga. Hop dur git.